Magsukol ka tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan sin kami hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunyan kamu bihayaon masimasi simusugpat mari kamu tiranan ini. Amuin laung taring namayan hakamu amunyan harwa hula. Iban na sinyari halom sin hula. Di majaga live Facebook, sarta ha YouTube. Sin programa sin kita niyo. Sarta na sin mga sila, amunyan kamu bihayaon, laung tati matayng hog laway ring hatuong-tuong. At awakan laway ring haaykom. Sibu dayan kamu hakalayuan, iban hakasuukan. Hakapupuan, hakarimbarimbahan. Lapay na nyari daira halaw man sambuangan, iwan na sin binay bayan masuok kaniya, amon di ka mo magbati laol, manainghog sin programa, sin mga kauruhan di hatiranan ini, amuin pagpangadji, makato sa kahabahang kaadlaw, pagbalik-balikan, dahil naman hapuas asar, puas magrib, sin waktong to bihaw nini, iwan sin puas isa, inhinapusan, long ta pagpangadji. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasisin kami, murah-murahan, halam na kamukusugiwan kaya, halam sehat sin pamaranan, amuin lang tayan kamunanaing hugatiranan, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, supaya makapuso kita niyo pangadjian, amuin lang ta kawaun na tuning hapangindo sin Quran mahamulya, iban na sin sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuin nakaragayray na sin mga sila ulama, amuin labiin paham din kato niyo tungod paara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palanggungan na mumulya hatiranan, sarta na sin kamo yan, imaalop kamo biyaya on live Facebook. Indeng mga pangadjian, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bisarahun na to haruman ini, hawak tu manyutiyo, long takyabus kato haruman ini. Deng mga long ta sugpat na simpangadjian tungod long ta nasabot na to nakauna paamuin tungod simpag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na dakayray na to na in ma na sin iman sarta damikyan inhikarwa maudu na rakayray na to na indeng ha mga tiwayhuan laung ta dagbusan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to, alhamdulillah, malano masawana sambat sin bahasa. Matarang nakato nyo katan, in laung ta nasabot na to sin kawi iyaon, hapuas isa, tungod pa amuin laung ta tiwayhuan, dagbusan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyaon mga kakasising kami, atiranan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dakay rayon nato bihayaon at tawakan bisarahon, inding ha mga maudo, wa'adullahi alal iman. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao, nag-iiman mon kani. Parjanjian sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala bilang dirihilan niya. Madawhat sin mga sila ahlul iman amuin mga bariman patuhan Rabbul Alamin. Law sin mga ulama
wa'adallahu azza wa jalla al-mu'minina bimaw'udatin katsira fid dunya wal akhirah. Jimanji in Allahu subhanahu wa ta'ala mahasud si mahatinggi ha mga beriman sin mga parjanjian sa taud-taud di namayan hadunya madawhat nila labiluwa madawhat nila didto haadlaw akhirat haadlaw kana. Amo ini mga palangwan ha agama Islam indeng ha mga maniutyo sa buton nato. Uno baha in mahasil sin kita niyo. Uno baha in madawhat nato karayawan di namayan hadunya. Labiluwa haadlaw kana bang in kita niyo tarbilang deng ha mga tao nagiiman patuhan Rabbul Alamin. Atawakan bang in kaaunan nato nabilang hajumlahan sin mga pagtawagon mu'minun atawakan amanu. Amuin mga sila nagparat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila dimurukot halong bigi pangatayan in pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin bukun hadja harila sa sumagawa liabtik sindila miyunakun sin pangatayan sarta iyang gautaan in pag-iman nila patuhan nila Rabbul Alamin. Sab amuyad to mga palanggungan sin kami haara masin Allahu Ta'ala indeng hama kasampurnaan sin pag-iman. Suway siya tuminggil ha atas to parkala nasabot tayo noon. Samanjari bang in ikaw lamod deng ha mga tao bariman patuhan Rabbul Alamin. In pangasuwo mo uno baha in madawhat ko ya Allah karayawan mahasil ko karayawan bunga sin paglugto ko sin pag-iman sarta pag-ibadat mon kay mo ya Allah amuyad to in pangasuta namanjari in Tuhan nato Rabbul Alamin jimanji ha mga bariman mattan patuhan Rabbul Alamin sin mga parjanjian sa taud-taud on waktu kana naman ta in bunga sin pag-iman pa Allah tadi pahadunya ing kasanyangan niya labiluwa madawhat mo kana naman mo in dayaw bunga sin pag-iman mo didto haadlaw akhirat bangkaw mo napahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maudatil mu'minin fid dunya in mga parjanjian sin Allah Ta'ala ang mga bariman di hadunya nasabot diha ini panagnaan daw si mga ulama al-falah amunain pagparuntungan madawhat sin mga bariman paruntungan deng Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan kanila di hadunya labilu bahadlaw kana bang in kaaunan nila lamod deng ha mga tao nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indalil niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kada aflahal mu'minun. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin sa bunnal tuod timapana haporuntungan in mga sila bariman. Diha ini siyabot sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman niya kada aflahal mu'minun tan tutuod nagparuntungan na in mga bariman. So lang si mga ulama dahil mga parjanjian sin Allah Ta'ala madawhat sin mga bariman amo na in magparuntungan sila di hadunya labi duwa paruntungan haadlaw kana sabsyabot sin Tuhan Rabbul Alamin kada aflahal mu'minun nagparuntungan na hindi bariman. Hindi siya na beriman ini alladhina hum fi salatihim khashi'un amuin mga sila doon halawm sin sambahayang nila in sila aun kabuga kahanong sin pangatayan nagiiman nagtatag-ipon patuhan Rabbul Alamin halawm sin sambahayang nila iwan khusyu laung takatutog sin pangatayan amun way kalirap sin una-una parkala pagdunya halawm sila nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggon haara ma Islam, kinjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin makadawhat sila sin paruntungan. Ila akhiril aya,
Sampay na pahinapon sin ayat, nasabot sin Allah Ta'ala in sifat, diha ini banghisiyo in pagtawagon bariman, amuin makadawhat sin paruntungan. Nasabot na panagnaan in sifat nila, amuin mga sila, bang sila tumunay sin sambahayang 5 wakto, aw nakuso alam sin pangatayan nila, kabuga patuhan Rabbul Alamin, hadir in pangatayan, bukon naliligap, at sabo sila timutunay sin daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga palangon haka Islam. Manjari, di tanayad to sabbuton, hindi nga mga sipat nila hambok-hambok karna, ambok maudo yad to, mga tayo da agama Islam. Amoy nasabot sa suratul mu'minun, diha ayat ini. Sain, mahal ka, amoin nakawa na to, in dalil, sinlaw si mga ulama, dahil nga mga dirihilan, parjanjian sin Allah Ta'ala mga bariman diha dunya, amunain, makawa nila yung pagtarong al-falah, amunain paruntungan, di hadunya, law si mga ulama, bukun hadjari hadunya in paruntungan ini, labi lawa haadlaw kana haparmasin Tuhan Rabbul Alamin, kada aflahal mu'minun, sa bunal tuod, nagparuntungan na in mga sila, bariman, wallah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kakasising kami, patuhan kakasising kami, haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga parkala ini. Amo yan in panagnaan madawhat. Si mga bariman, matan patuhan Rabbul Alamin. Hikarwa mga palagon haagama Islam, janji sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila, amo in nagiiman patuhan Rabbul Alamin. Hikarwa madawhat nila. Dirihilan sin Allahu Ta'ala bilang parjanjian sin Tuhan Rabbul Alamin di hadunya. Labi luwahad law kana. Law si mga ulama diha ini law na di hadunya madawhat si mga bariman. Amunain al-hidayah. Al-hidayah kama qala subhana wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Hikarwa dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin bilang parjanjian niya mga bariman, amunain hidayah. Hidayat pamandu panunyuki sin Tuhan Rabbul Alamin ha mga bariman. Madawhat sin mga bariman di hadunya in hidayat daing Tuhan Rabbul Alamin. Tunyuk guidance daing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin makatudyo sila maun pakaamuhan sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Makatudyo sila paara masawasa naog daing hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari sila malawong magtauhid patuhan Rabbul Alamin, di sila malawong magpalidog sin ara mahagin hawaran nila, karna in sila halawong hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. In dalil niya mga palangon ha agama Islam, parman si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Iban sa bunnal tuod in mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantu panduan niya, hidayatan niya in mga sila bariman ila siratim mustaqim, maun paran sa buntul-buntul, panawhid, pag-iman, pag-ibadat, matan patuhan Rabbul Alamin. Amo yan in parjanjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang in kaaunan mo, lamud jumlahan si mga bariman, tantuin ikaw tay manghuda agama Islam, panduan na kausin Allahu Ta'ala, tunyukan na kausin Allahu Ta'ala, hinduan na kausin Allahu Ta'ala, maun paraan sa buntul-buntul sin pag-ibadat, matan hakaamuhan patuhan Rabbul Alamin. Amo yan, inday nga majanji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insa kaula-ula di na kau makatudyo pakalaungan, di na kau malaong dayng haran tudyo patuhan Rabbul Alamin. Hidayatan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan kau sin Allah Ta'ala, hari na kau maambit sin mga sila mangambit pakalaungan.
Amo yan mga palangwan ha agama Islam. Isiyus yun hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu wayroon na makalaong kaniya. Damikyan hisiyus sa manusia. Amoy inpini niya in kalaungan. Minsan pa magtipon na magtayakop ng kataan bangsa manusia. Lapay na yung kajinjinan, iban ka malaikatan humidayat kaniya. Way na makahidayat kaniya, sin panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapun bangin ipon sin Allah ta'ala kahidayatan na. Allah ta'ala ng hidayat kaniya. Tantu wayroon na makalaong kaniya. Minsan pa siya ambiton sin mangambit pakalaungan. Amuin mga sila magpalingkat sin kabtangan ang pasumping-sumpingan. Hasupaya sila mautong mawisod paparkala kalaungan. Mig deng hakasabunalan panghindo singkuran mahamulya. Iban sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na sila malaong sin mga sila manglaong. Karena Allah subhanahu wa ta'ala in humidayat mamandui mag-guide kanila daing hakalaungan maun pa kaamuhan sin pag-iman mattan patuhan Rabbul Alamin, maun pa amuin kaamuhan sin pag-ibadat na kaamu patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggon ha agama Islam indeng ha mga parjanjian sin Allahu subhanahu wa ta'ala ha mga bariman bang in kaaunan mo yakaw tay manguda agama Islam bat mattan in pag-iman patuhan Rabbul Alamin ayaw na kaw babuga tanto ikaw di na kaw malawong dahil haran tudyo pagkawayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikatu mga tay manguda agama Islam dahil ha mga parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila bariman amunain long si mga ulama an-nasro partulungan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. In sila tulungon tabangon sin Tuhan Rabbul Alamin. Tulungan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw tulungon tabangon sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyu pawain makaraog kay mo. Tanto wayroon na tayo manghuda agama Islam. Pangkan na mangkaw mabaya magpatabang magpatulong. Patulong kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kau partabangan ding Tuhan Rabbul Alamin. Karena bangin Allah ta'ala tumawang kay mo. Wayroon na makaraog kay mo. Inyan parjanjian ding Tuhan Rabbul Alamin ha mga bariman. Bat bangin bariman mattan patuhan Rabbul Alamin in pag-iman niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala para ugon siya sin Allah ta'ala umatuwang pasatro niya. Para ugon siya sin Allah ta'ala umatuwang parkala mga sila amuyin mangdirihil kangian kanila. Sarta amuin dimirihil kamurartan kanila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin in tumawang kanila. Karena parjanjian din Tuhan Rabbul Alamin parman sin Allah ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin in kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatut na mo long sin Allah subhanahu wa ta'ala hak si mga bariman kamo in suway na mo sila tawangon amuyad to inding ha mga janji sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin kapatut doon kamo si mga bariman long si mahasot si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala insuway na mo sila tawangon. Amo yan in parjanjian sin Allahu tabaraka wa ta'ala bang in ikaw gawgot in pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin tanto tuod in pardaugan hirihil kay mo sin Allahu tabaraka wa ta'ala karna inyad to parjanjian den kaniya sin in siya tumawang tulungon niya in mga bariman deng ha mga satro amo in long ta mamumuhinga kanila. Amo yan mga katutay monghoran ha agama Islam in karayawan. Sin pag-iman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na amo inin suway na tutuyuan mga katutay monghoran ha agama Islam. Bang biyadiin kita niyo makalamud ha jumlahan sin mga ipon sin Allah ta'ala amuin mattan in pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Karna way biha ini dayaw dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pahadunya aun na launta kasanyangan kananaman mo karena sin pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin. Biyadiin na haadlaw akhirat
bangin ikaw myuklas ding hadun niya halong pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin anto mga palangwan haarama Islam madawhat mo in sarayaw-rayaw bungasin pag-iman mo didto hadarat sin Allahu Ta'ala haadlaw kana abun papagdapa-dapaon kaw sin Tuhan Rabbul Alamin hani'mat halawan sin surga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan inhikatu mga tay manghuda arama Islam daing ha mga parjanjian dirihilan sin Allahu Ta'ala ha mga sila ahlul iman mga sila amo innahi po sin pag-iman in pangatayan patuhan Rabbul Alamin. Hikaupat mga tay manghuda arama Islam nasabot diha ini si mga ulama bilang parjanjian sin Allahu Ta'ala ha mga bariman al-izzatu amunain katinggihan. Katinggihan dihilan sin Allahu Ta'ala katinggihan in mga bariman. Katinggihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang katun sin Tuhan Rabbul Alamin in darajat nila. Ang katun sin Allahu Ta'ala in martabat nila di hadunya labi luwa dugpak pa adlaw kana. Amo yan in parjanjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanna ayaw katuod magmuhot katinggihan dugaing daing haarama Islam tay manghuda arama Islam. In katinggihan madawhat mo, di rahalingkat sin pag-arama mo. Di rahasarayaw-rayaw, pag-upiksa mo, sin pag-iman mo, pag-arama mo, patuhan mo Rabbul Alamin. Sabmay tabiyayta sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-izzatu, walirasulihi, walilmu'minin, sabunnal tuod. Pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala rin katinggihan, sarta parasul niya iban pa mga bariman. Amo yan imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In katinggihan tartanto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mahuli parasul niya mahuli pa mga bariman amo in nagiiman sa wasa mon kaniya janjian ding Allah Subhanahu wa Ta'ala in dihilan niya katinggihan in mga bariman hatat kala in sila nagpabuntol sin pag-iman pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay mahuran haagama Islam in langta martabat sin tiap-tiap Muslim madawhat niya doon halingkat sin pag-agama niya. Hangkan na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nagkabtangan hamasan niya in ari niya nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami na inilong na in mga manusia yang kat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala in darajat namo. Dihilan kami katinggihan pasal sin agama Islam tiag agamahan namo. Pasal sin pag-iman namo patuhan namo Rabbul Alamin. Tiayma namo in agama na uding hadarat niya amuinin sababan tiarihilan kami katinggihan yang katsin Allah in darajat namo in pagkatao namo di hadunya labi luwa ang katun sin Allahu Ta'ala in darajat si mga bariman didto adlaw kana. Mahmabtagayna al-izzata ghayraha azallana Allah. Longhi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa lugayin kami, bangin kami magbuhot lumawag katinggihan dugaing ding haagama Islam adallan Allah tanto dos-doson na kami sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala amuyin babaon na kami sin Tuhan Rabbul Alamin bangaon pamuhuton na mo katinggihan dugaing ding katinggihan among biutang kamo sin Allahu Ta'ala haagama Islam. Amuyad to mga palanguan haagama Islam inding ha mga parjanjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hikaupat al-izzatu amo na ing katinggihan hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin ha mga sila nagiiman sa wasa patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palangwan haagama Islam injan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bukon ing katinggihan makawa mo hauno banguno bukon ha taas sin kawasa mo bukon ha taod sin pilak mo atawakan ha uno-uno na aon kay mo parhiasan dunya sa in katinggihan madawhat mo tay manguda agama Islam doon halingkat sin pag-iman mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katotay manghuran inding ha mga parjanjian sin Allahu Ta'ala hirihil niya ha mga nagiiman matan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hikalima mga palangon ha agama Islam laung tadirihilan bilang parjanjian sin Allahu Ta'ala ha mga bariman
amunain al-khilafatu wat tamkin fil ard, amunain pag khalifa sarta sin laungta pagkawasa katutog sin laungta kahalan di halawman sin dunya ini, amo hindi sila laungta kapag manjaan sin dukaing din kanila amun wayron pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khilafatu wat tamkin fil ard, amuin pag khalifa kirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat sin mga bariman di halawman sin dunya ini, amuin silain magdarungan, silain magnakura, magkawasa halawman sin gumi, bang inkaunan nila nagiiman sa wasa patuhan Rabbul Alamin. Amo yan in parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bihi syai'a. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, janjian sin Allahu ta'ala in mga sila bariman din kaniyo, iwan sin mga sila nagaamal saleh, tantutuod lang sin Allahu ta'ala in papag nakuraon na mo sila di habawaw sin gumi ini, papag kalipahon na mo sila di habawaw sin gumi ini, biya sin pagpanakura na mo, pagdihil na mo lang ta katinggihan ng mga sila nakauna, piya pagkalipa na mo in mga sila nakauna rin kanila, sarta patutukon na mo sila pahuguton doon kanila hapag agama, amun agama karidaan nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang sin Tuhan Rabbul Alamin, gantian na mo kanila in puasin lang ta sin kabuka nila, amuin dilan sila kasalamatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuasin amuin kahanggaw halom bigi pangatayan nila hatat kala nag-iman patuhan Rabbul Alamin, gantian sin Allahu ta'ala sin kasalamatan sin pangatayan nila, kahanong sin pangatayan lapas na yung haununo kabukaan di haloman sin gumi ini. Salong sin Allahu ta'ala in syarat niya madawhat mo in pagkhalipa hawaw sin gumi ini, sarta sin katutog ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta gantian sin Allahu ta'ala in kabuga maun pa amun kahanong sin pangatayan, in sarat niya lang sin Allahu ta'ala ya'budunani wala yusrikuna bihi syai'a, bang mayan in sila nagtag-ipon marikaku, amuin tiyunggal nila ako pagtag-ipunan, sarta uway nila ako piyagsakutuhan hang sulag uno-uno hapag ibadat marikaku. Amuyad to in parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman, sin papagkalipahon sila sin Allahu ta'ala di hawaw sin gumi ini, sila imagdarungan sin pagkaradyaan, wayroon makataimbawaw rin kanila, sila imanimbawaw rin haidin sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangon ha agama Islam in parjanjian sin Tuhan Rabbul Alamin, parjanjian din Allah subhanahu wa ta'ala sa insarat niya kabalikan kumatay mo da agama Islam sa barakala in ikaw long tabya mga mainu-inu kaw in ari mo mayta kita ini wala na kapag nakura hababaw sin gumi, mayta ini biya pagbamanjaan kita sin mga sila bukod nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, para hal in Tuhan Rabbul Alamin na majanji mga bariwan, iwan sin nag-aamal saleh, sin papaghalipahon niya kita di halom sin dunya ini, sa mayta ini wala kita nakapaghalipah, sa insarat lang sin Allahu ta'ala, yari insarat tayo mauda agama Islam, ya'bununani wala yusrikuna bihi syai'a, bang mayan in sila tiyunggal nila ako pagtag-ipunan, sa wala sila nagsakuto marika ko hang sulag uno-uno. Bangin ini, lang tali magbustoon
bangkay mo, inyan parjanjian sin Allah Ta'ala, in ikaw maghalipa di hawawasin bumi ini. Nabang in pangasubo mo, may takawala naghalipa, narakala, bukon sampurna, in pag-iman patuhan na bulalamin, bukon sampurna, in panauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di baluwahon sin Tuhan na bulalamin, in parjanjian niya mga bariman. Sabi na Allah Ta'ala, inna Allah la yukhliful mi'ad, sabunalin Allah Ta'ala, di magpamamurwa sin parjanjian niya ha mga ipon niya. Amo yan mga tay manghuda agama Islam in kagunahan sin kita niyo. Nabangin kita niyo, timutog kapag iman sa wasa patuhan na bulalamin. Wayroon na pagtag-ipunan duka ing tuputunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta wayroon kabugaan duka ing malainkan tunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lamuran sin kasirikan, ipagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanto madaw hatta in pagnakura pagkawasadi halaman sin dunya ini, kaya janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyasin, laong ta dirihilan niya hamanga sila ummat na kauna, kaya paghalipa di halaman sin gumi ini, karna sin kabuntol sin pagtawhid patuhan rabul alamin, kabuntol sin pag-iman pa Allahu Ta'ala, sarta sin pamogbog haarama na ogdeng hadarat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay mo Quran haagama Islam, indeng ha mga dirihilan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, di kato niyo ha mga bunga sin pag-iman patuhan rabul alamin. Hikaunom mga palangon haagama Islam, ad-difa'u anhum, amunain panggapi sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala kanila. Gapian sin Tuhan Rabbul Alamin in mga bariman, bang in kaaunan nila lamod ding hajumlahan si mga bariman matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanto in panggapi sin Tuhan Rabbul Alamin, doon ha mga bariman matan po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan parjanjian, dahil ha Tuhan Rabbul Alamin, ha mga bariman matan po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin sa bunal tuod, inallahu Subhanahu wa Ta'ala, tanto kampian niya in mga sila amanu bariman maun kaniya. Amo yan mga palanggon haagama Islam, in parjanjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gapian niya in mga nagiiman maun kaniya, wayroon makaraog kanila, wayroon makakuhila kanila, wayroon tao makamudarat kanila. Sabi na Allah Tabaraka wa Ta'ala, gimakapi kanila, wayroon makapagmanja kanila. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, inbaita sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Hika pito mga palangon haagama Islam, parjanjian ding Allahu Ta'ala, bang ingkaunan mo lamod ding ha mga bariman matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long si mga ulama, al-amnu, amunain pagtawagan aman, hati niya kasalamatan, kasajahitraan, sinkahalan di hadunya, labiluwa kasalamatan, kasajahitraan, sinkahalan dito haadlaw ganakana. Amo yan mga katotay mo kuran haagama Islam. Bangkaw mabaya, masalamat in kahalan mo, in kabuhi mo, dumayaw in kaaunan mo di hadunya, labiluwa dumayaw in kaaunan mo haadlaw akhirat, suway kautuan, magpatutog sin pag-iman matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta ayaw mo lamuri sin kasirikan patuhan Rabbul Alamin in pagpiiman mo, in panawhin mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanto madawhat mo in kahanong sin kahalan mo, kamanangan, katutog sin pangatayan, dayaw sin kahalan di hadunya, kasalamatan ding hakabuwaan, kasalamatan ding hauno kapinigruhan, madawhat sin tiap-tiap bariman di hadunya, labiluwa madawhat niya ang kasalamatan, kasajahitraan dito haadlaw kana. Amo yan in janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya na sin laong taayat nasabot halam sin Quran mahamulya, parman sin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin mga sila amanu, nagparat saya sin pamarat siya sa wasa patuhan Rabbul Alamin, walam yalbisu imanahum bidhulmin, sarta wala nila liyamuran in pag-iman nila sin kasirikan patuhan Rabbul Alamin.
sawasain panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayrun liamuran, hang sulag uno-uno kasirikan, sin pag-ibadat panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, urim baita sin Tuhan Rabbul Alamin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, sila na yadto in madauhat nila in kamanangan, madauhat nila in kasajahitraan, in kasalamatan di hadunya, labiluwa madauhat nila in kasalamatan dito adlaw kana wahum muhtadun, sarta sila na yan long sin Allahu Ta'ala in makadauhat sin hidayat dengan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Amo yan mga palangguan ha agama Islam, in parjanjian sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala ha mga bariman di halaman sin dunya ini, bang in kaaunan mo matan nagiiman patuhan Rabbul Alamin, sarta wala mulyamuran sin uno-uno na kasirikan patuhan Rabbul Alamin, in pag-iman, in panauhid patuhan mo Rabbul Alamin, tanto madauhat mo in kasalamatan, sarta mabilangkaw ring mga tao halong pamando hidayat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Yan in parjanjian sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, mga katawtay mo ha agama Islam, ha mga sila nagiiman sa wasa pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga katotay manghuran ha agama Islam, mangsopa mawat lang tabi mga inwakto ta haupo na nakalu ganapan taman hasungon karna biadagbos maray na lang ta inwakto ta maubos. Lamod ding ha ini mga tay manghuda agama Islam, in dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, law sin mga ulama amunain madauhat din ang pagtagon an najah, kalappasan. Kalappasan dirihilan ning Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga bariman. Arman sintuhan Rabbul Alamin, thumma nunajji rusuluna walladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Parman sintuhan Rabbul Alamin, mahuli laong nalapason na mo dahil hakapiligruhan in karasulan na mo, in daak na mo, damikyan lapason na mo, lapasan na mo dahil hakapiligruhan in mga sila bariman, kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin, karna indamikyan yadto kapatut lang naroon kamo sin mga sila yan in amoy in lapason na mo in mga bariman dahil hakapiligruhan amoy yadto in baita sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala ha mga sila bariman in sa kaula-ula nakalamod kaw nasabot sin Tuhan Rabbul Alamin, puas na sabot niya lapason na in karasulan niya, siyunuan sin Allahu Ta'ala, damikyan lapason na mo long sin Allahu Ta'ala nga paregluhan in mga sila bariman pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Amo yan mga palangon ha agama Islam, in dayaw sin pag-iman sa wasa pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala, hangkan na bang nato madawhat ininikatan, bang nato inilong ta piarayaw in pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, piarag mo sa anggaw ta baran in bungasin pag-iman insyaallah Tabaraka wa Ta'ala, long tamadawhat na to inasabot katanyad to karna inyan parjanjian sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala dahil kaniya tudjumon pa mga ipon niya nagiiman mon kaniya. Damikyan mga katayutuhan ha agama Islam dahil ha mga parjanjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dirihilan ha mga bariman al-hayatut tayyibah, amuna indihilan sila sin Allahu Ta'ala kabuhi sarayaw-rayaw, kabuhi masanyang lang sin mga ulama in kabuhi masanyang ini bukun hadja adlaw kana di pahalaw man sin dunya dihilan sin Allahu Ta'ala kasanyangan in kabuhi sin mga bariman di hadunya labiluwa pasanyangon sila sin Allahu Ta'ala didto ha adlaw kana. Amo yan mga palangon ha agama Islam in nasabot sin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapal man sin Tuhan Rabbul Alamin bilang dalil sin kabtangan sin mga ulama bat madauhat sin mga sila bariman di hadunya labi luwahad law kana in pagtaron al hayatut tayyiba, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Parman sin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hisiyo-siyo in nag-amal saleh, himinang marayaw, deng namayan habang sa usog, iban bangsa babae, wahwa mu'min, hahal in kaaunan niya, na marat saya, hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadun sarat tayo muda akam Islam. Hisiyo-siyo in nag-amal saleh, himinang sin marayaw, usog na ka atawakan babae, hahal in kaaunan niya, hangkan siya nag-amal saleh, karna sin pag-iman, pangahagad, hakatunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, palanuhiyannahu hayatan tayyibah, tantulong sin Allah tabaraka wa ta'ala, buhion na mo sila, dihilan na mo sila, kabuhi di haloman sin dunya ini, labi lubahad law kana hayatan tayyibah, sin kabuhi sa sanyang-sanyang, sin kabuhi anan marayaw, amuin masanyang ingkahalan nila di hadunya, labi luba sumanyang ingkahalan nila adlaw kana. Amuyan mga palanggungan haarama Islam, in janjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insa ka ula-ula pasanyangun kau sin Tuhan mo Rabbul Alamin, sumanyang ingkahalan sin mga bariman di haloman sin dunya, labi loba sumanyang ingkahalan ni dari Tuhan adlaw kana bunga sin pag-iman patuhan o Rabbul Alamin. Amuyad to mga palanguan haagama Islam, bukunin maksud diha ini sin sumanyang di hadunya, in suway ko magkarayahan, minsan kau bukun dayahan, diin na in rijiki kaya nugharak kay mo sin Allahu Ta'ala, in aon long takanaah doon kay mo, aon contentment, halong pangatayan mo, mamarahina kay mo, in kiarihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to kasanyangan na, pagdaya na sa lagu-lagu, halong pangatayan si mga bariman. Karna in pagtawagon kanaah, amo in contentment, amon mamarahin na indi aon kay mo dihil sin Allah tabaraka wa ta'ala, inyad tutuan ikasanyang nasing kabuhi mo di hadunya. Sabab bangkaw long ta di bukon na magreklamo, bukon na lang tabi mga nagbubutol sin kahalan mo, diin na diril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy nagrira na kaw natay mahudaa ka ma-Islam, amo na yan in pagdaya sa lago kamatanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karna imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarda bima kasama Allahu lak, takun agdan nas, pagrida na kaw hari indiin kaya bahari kay mo parsukuan ng Allah subhanahu wa ta'ala, takun agdan nas, mabilang na kaw deng ha mga saraya-raya manusia, deng ha pangatod sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yan mga tay manghudaa ka ma-Islam, in hayatan tayyibah, marayaw in kahalan mo, sumanyang in kabuhianan mo, amon inikaw rida na hari indiin aon kay mo, minsan pa in kaaunan mo, dayahan kaw, simusuntok na inalta mo, magtupataasin long taayan, atawakan pataasin long talangit, in pangalta mo in kakayaan mo, bang in kaunan mo, wayron rida, wayron contentment hapangatayan mo, wayron da kahanong, wayron da karayaw sin kabuhianan mo di halaman sin dunya ini, sin kahalan ba dunya ini, karna ini kahalam kabutulan, halam kasusahan, sabab may ta, wayron peace of mind mo sambat sin bahasa, bang in kaaunan mo, di magrida, hauno-uno na, kianog hara kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naurin po sin pagdaya, bang wayroon kahanong sin pangatayan sa sumagawa, minsan pa in kaaunan mo, miskin kao, bang in kaaunan mo, orida hari indi narihal kay mo sin Allahu ta'ala, ikaw da in masanyang di halaw man sin dunya ini, labi luwa pasanyang ngun sin Allahu ta'ala adlaw kana. Amuyad to mga palangwan haagama Islam, indayng ha mga laong tanasabot sin mga ulama tungod pa amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga tayo muda agama Islam, ganapan ta, actually mataod palang tayo na sabuton tayo diha ini, sa sumagawa, biyahang kami nit dakuman, miyabot ng waktu na to, hinapusan din ha mga laong ta sabuton kuriha ini, amo na in long sin mga ulama, dirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala, ha mga sila bariman, adamu tasditil kuffari alaihim, kama kala subhana, walay yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila, hi kahang po sabuton sin akuriha ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala hati ko khataman kuriha ini, on pa actually long tabya mga sumpat niya, mataod pa sa sumagawain waktu ta long tabya short na, long sin Allah tabaraka wa ta'ala, diha ini, habay ta sin mga ulama, long na indirihilan
sin Allah tabaraka wa ta'ala ha mga bariman di hadunya adamu tasditil kuffari alaihim, amun di sila kapag manjaan sin kuffar, di sila kapag manjaan sin mga sila kafir, di halaw man sin dunya ini parmasin Tuhan Rabbul Alamin, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, wala turinallahu tadi turinallahu ta'ala magdihil labayan ha mga kafir amuin magmanja ha mga bariman di halaw man sin dunya ini, amuyadto in parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala in bariman di kapag manjaan sin mga sila kuffar nagkukufur pa Tuhan Rabbul Alamin, karena in janji sin Allah Ta'ala al-Islamu ya'lu wala yu'la alay, in agama Islam manayang babaw wayroon makatayang babaw kaniya sa sumagawa kagunahan in kita niyo magpaguntol sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta mamaugbog sin pamaugbog sa rayaw-rayaw ha agama sin Tuhan Rabbul Alamin, supaya madauhat sin kita niyo ingkatan na sabot yadto inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ko ba mga katotem ha agama Islam, nagkaliw na yung waktu ta deng ha laong ta 2 minit, murah-murahan piyag barakat sin Allah Ta'ala in waktu sing kita niyo sarta piyag mumpaat sin Allah Ta'ala in pangadyan haruman ini bagaon ding mga kabtangan kulat na kaamo pagtawatan ko pa Tuhan Rabbul Alamin sarta ayaw na to yad tubog buwan karna inyad to arakala kalamasin almo ko kalamasin panghati ko sarta si panasat sin syaitan kako arapon bang in kabtangan ko aon tinggilan padduman deng ha Quran mahamulya iban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuyad tuin deng ha mga taufik kako sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta amuyad din bogbukan nato ang gautaan nato, amuyad tuin hikadawhat na si kasanyangan di hadunya labi luwa kasanyangan hadlaw kana mamaid kami halapal ka sila sa saplag pakatan hatiranan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.